enterprise. Franco trading. Open phone, papa, phone, phone, warranty, no. And your warranty, dear ma, fena ukwa beside there be Odeshe ho. I will yani say there be Franco trading and Tissa. Warranty. And to open electrical appliance, papa. Franco Trading Enterprise, Kohoma me. I will be Hunia Mapa. I was your high Adom 106.3 FM, DwasoNsem Beyi W'ano near Dusono. Last week, Wednesday, na me demo kasem na me kase. And na juada yebetwaso. Nana efa galamse fight in the hole. Galamse ntokwa yase. Ya bekono. Last week Wednesday metra na me ka asem bi se honorable Samuel Abugina pomichiao. Na me ka asem bi se wa wo party fo no a omutu galamse no. Omo so we small boy, o bada ben. No wa be mad directives. That's how o buy small boy. Wa be mad directives say jai prospecting ni ade. Omonti yo. Sa directive na wo ma ye a wo kwa probo no. Omo senwura mu ho edaso tu ejiri kwaye no. Left right center. Directive no omo tietia so abobo kra dia hye baabi. Ba yesi ye ko galamse. Wa wo fiefo. Me ka wo fie anya se wabusua. Party a wo belong to. And your mujiri nom party hieska sa slogan e da so ho. Dri nom esesani nyina efom. Because I'm say a man from gold no this 8 years more power. I'm say gold no nyadia e was say a bika na dachi saban bi bo ma benya biatu enti ya fom ni nyina ene ne pacho charity begins at home na ene me de wo kwa baabi honorable Samabu Gina Potie wo ka say omo forest nim ye deploy 200 military men say omo ko nsuo no so na obi a chamfan sisi nsuo no so nyina omo hihye ne mpamo omo no ene me de wo kwa baabi me do eko Amansie South District manso odaho na wakotie wankasa de ekoso ewo ho we de nya Asempa na say abekasa Asempa ade yi enkaka dabio we de amwa me mo akasa no maka omani masem na assemblyman no one manso odaho Isaac me koni ho ni atoto nkomo Isaac what me kan asomdwe nkan me facho asomdwe nkan so bibia bokwa no pay Kristo adom na bacho mo so e ya meti ase ye kram ye den na me as ye den cry ni ye wo ana also one manso odaho na manso odaho e de na ekoso Kristo adom manso odaho de ha boko na em say be 1 week ni yeah ana ye nya no enkai bo se omampanini e de directive biaba se omo ye small scale mining galamsey fo nyina no obia mfa ni mfidie emu form because of say ye sense as ye nyina so ye gitum say in fact ye nia ye wo galamsey prone areas ni de etimi hu sense as asai pa na interestingly a Pramprama forest. Yeah, a comprises about 6 communities. Na yankwani yankwatia ye wompenphobia omonso ayemu adwuma dada. Ache for almost say 1.5 years in. And then we talk say directive no abano de sankofo ni nyina no omonso e be free forest ni still na yankwatia omo de omo guso eye adwuma yeni ye krumafo a omo ye small scale mining they have genuine documentations here Minerals Commission Environmental Protection Agency omo nsa na ehyanse no omo de they have been compelled ama omo yi omo mfidi omo dwumadi omo die nyina omo astopo and we don't understand why sa Imperial Mining Company forest no
ono na ose aban ede sa concession amano owo ni documentation ya de eye hu nsem bebre sorry sa nkofo no ko ada so ame no kasai omgumu a omoyemu adwuma enti eye odahoma eye ye nwanwa kakra se isa nhihye na eye lands ministry ene omampani akufuado se omode basi yemfa dwumadi no nya ne yepesi ehunu se sa nkofo no omo nka ho bia na so omo nka ho bia edi enti na mo nka ho because Azumi says omo genuine documentations here sa nso na omo ye small scale mining wa ha say no omo nso kromo genuine documentations enti ye de pese ye kan nyina ne say information ye ne nya ne say military operation na omo ye you know omo nya nuru Ashanti region na se omo nya bedru Ashanti region dia na sa na eko ne ye bepam bi na ebi nso aye adwuma dia yenso no ye befe ye ho adwene aban no ebete yenso yenka. We don't want to talk too much at this time because operation no nya nuru Ashanti ne nya duru ha na se ye ne omo ye genuine documentations omo small scale mining na operation Vanguard and asebia military officers no ebetu omo so sa na ebi aye adwuma ne dia opani ene at the right time no oda ho mo bete yenso yenka. Na me pacho o se omo 52 ye na emrebe how many years ni me pacho omo chance April 2020 more than a year. April 2020 last year me pacho an and almost 32 ye me pacho an your company be ya company din the Imperial Mining Company and almost fi Ghana for me pacho omo ye Ghana for. Really? I'm gonna start it too last year. Me patron last year. Omo kwaye hu nsem bebre ensem from day one. Abepem samre demonstrations ye Joy News, Joy FM, TV3. Omo nyina wo documentations enema ye ho asem. We also petitioned the office of the presidency, Asomachira Mekam, Minister of Lands and Natural Resources. Professor Frempong Watintam, Minister for Science and Environment, Omunina, we petition them. I'm a Koyan Sembebri, me no Kase, because of that issue, no, Medaho cell, Emma dear chain, Assembly could de court, I may could do by Binia, then yes, I am for Bibiania, dear Chum, but the problem we are having now, they say, directive for Abasu will be answer. Nimfidie ni bibia mfiri ho no omo nso ye small scale mining e we any area ha omo kura genuine documentations minerals commission omo krata environmental protection agency omo so omo krata na sanko ofo na pake na so obi nso ye adwuma de a ye de eni no omo nim ye dada de ye start ebre bi no ye beye enano de ye beye west a che de yakukoi. Na Isaac Mamimbisa yamko ya chika kra na afei oka demonstration ye betwi twa ni ade na the demonstration by. Yes, me pacho de ko ye ne say that was 27th December 2019. That time na fana ya twas abama ye say assembly members elect na ye nyakora nkuso a ye wa ha ana opanin bi ebaye say eye apramprama forest aban ede sa concession no amano na omunimi ebehia as an assembly member elect. It I made it clear to them say media your mind for na me ba represent omo enti yenkwa ntimi nye sa discussion we enti yempede no omu nyina mara ne ye manfo ni hia. Because Adeba Kwen said this forest has been there for more than 300 years. Yem penny four or muba in no ya reserve atoho. Okay. You must say forest nankasa ya bandia. The name of that forest is Apramprama Forest. A ya bandia, a nyayani or dahufodia. Nemuno forest no metimakasa yenina ya bohubang. If we say a banyani.
Inti se sa no mo kasa bind the concession amam de a asem no mo kan me pese ye kromfo ni nyina obia atibi. Inti I called for a general meeting and mo ba ye no mo kan ya say forest no ye de ama mo concession. So there were specific questions bi wo mo a me so mbu so mo say okay the minimum say ansa na bind the concession edbema no what the notification ba district assembly community no see ya ni edin ka ya we ansa na yetime hunu say yampa concession ye de ama company we any ade afi om kasa bebre ana bi embuso om say documentation e kire say ye de amom ne say om yenhu EPA business commission letters ya om de ama om mpa om de document we buy nana document very bulky enti me catch om say no they should give me 21 days na me fan study document and if there are necessary checks be or SSMA from those institutions na maye se mi wia me from back amomaba na afi no me from wia masanso afre me mind for the ato nim say the nkofo na kan say ye nokore anase de nyere god ye ntram obi me emfa bibi ma emeye 419 wa ha say mu hu se bia sebi you nkron kitu mu ntino mba betwi afi so de asade no nya de ye be pren and mitimi ye that inquiry emma mi hu say sa Imperial Mining Company no lances omukura no prospecting licenses enye operating permit omo say omo betimi de mining ye forest say family do omo akwa kuduru enti me kan sansam kire omo ana omo koye within 2 weeks dem hu ya ne say omo aba omo the force baba be boy wurum no omo aye in fact eno no de kuro no ye kase ye pren ya ne ye boa ye miti omo boot for boot emma kuro nani edane kura nti etwa so koya nti eno mu ne ye start ye say no say yetimi a petition office of the presidency Professor Frimpong Boateng any minerals commission omo nyina ye tro letter forestry commission ama even TV3 for interview the whole Ashanti region forestry commission penipano it was live omo interview no ama obi ehun say ampa as ono kura sa boy abaso say yetime atu sa annamo wi ekoye nyina ye nhuru de sa institutions ya ye petition omo ni nyina no obi ani homo a wotimi frɛ kura kan bibi kire say masem na mode aba no enipa migini number 1 Professor Frimpong Boateng was the only person a wotimi frɛ ye ne a we na dwene say otu ade no ho anamon ebra omo eche me kura no wo saa issue we say no ono ni obi a wotimi ebe mu wotimi interview enti na kwa ba bepem saa bri ye hunu sen entokwa na ye kono de ama aban no ankusife enti no ye gya akiridi bepem saa mri na se directive aba se obi a wo small scale mining ye omo nsu kura omo enkraka no omo nyina mpake na omo mfo omo niema emegu fie ama se say no ukomi krom se sia na omo me yesa ne menye obi apake because omo respect aban no directive then na obi a ono won free hama omo no ye China fo ya company bi na de omo aba omo ye adwuma no omo bu so omo ye adwuma ne ye ne ye free omo mu no omo de omo apake omo nso de omo pese omo be ye omo adwuma enti ye ma lands minister ayawe say eniema ekono so omo ye ade in a form of hypocrisy dia ene yenso ye mpre ade we maso yenim omo call Western North enkofo a yabobo omo tuo omo a yahihye omo excavators and we are also expecting the same operation within any electoral area enye sana say yiwo say ne ba na Imperial Mining Company she forest mu eguso the China for ye adwuma e dia ene yenso no ombeti yanka
Isaac mpanifo a mo share Imperial Mining Company achino but unimbi me pacho eno de I don't have any evidence to that effect nti me pese mebo obi adin na emom no enye dimbo me se unimbi. Yes, the owner of the concession there your friend Mr. Donald ono de the minimum. Yes. Donald no fi o si ono so ye Ghana ni. Me pacho we Ghana ni. Oh okay. We Ghana ni. Na emom no akwese concession yo ono ne dia. Na ono na de China for no eba ho omo a omo ye adwuma. Enti ya ka say adwuma ekoso e wo ho. Adwuma ekoso den. E wo kwaye ni mu. Adwuma ekoso 24/7. E wo kwaye ni. Ekoso. Really? Na me ba na dentina ya ne enkofo omo ye small scale mining. Omo de omo apake no obi nso eye adwuma. Me ba wo DC ya wo ho ya we. DC ya ho omo na ya we. Nananom ya we. Nanamo nso no ya we. DC ne de no aka fa ho. Yeah, I'm say no ye galamsey issues. Ana ye former DC ya no ho omo no. Nsa mote ya Nanado Danko Akufo-Addo say wako pass comment bi about galamsey issues. Nti uyini free ho. Nti ebra DC we say ba ye no na aka 3 months pe na che say ye beto aba. Nti mi shedane mi winning committee ye kono ho mu officially. Ekobona but na kwa say ye jan de na chiridie ma omo ye hu adwuma. Nti yan hye da mputu pressure ankasa anto no so. Sebia omo ye kwa we so anase wontu sa na mo we. Na emu officially no ye kobona mane ama wo hunu say dwumadie we ni we sei ana ekoso ewo ye ne ye mpatam ho. Nti officially he is aware. Na emu no ye mfa pressure antu because oba ya na ye tu ade na ho na mo ama ye gya chiridie. Aha nti na ho no de no sanity. Nanano mahemfo ya we. Nanamo ahemfo se me ka se omunya awe a ti se me a me ya assembly my crime no me nso me ya awe ye ya awe se bibi se ko si se ni me din ka ye no forest na nkasa no enye oda ho de ya ya ban de ya pramprama forest no ya ban de ya enti se ye ka ho asem bebre na sa ban no anye ho hwe a e de na se ye ni no yenso because obi ade obi ebewia obi ade omusie nyina ye kan ban ne ho de obi ba bewia obi ade na me makohu se nipa so mesi ewia wade ewi na se me ka chen fa ne nipa no so eta ono so ani no anka ho asem a me no na bo se me ya ba be ye third person enti na namo ne ye ne kan ho asem a ba na ya enti ye ni firi so ye ni problem bebre ho but the problem we have now ne say Adentin yes ye binya adwuma no na bi nso de omonye. That is where my problem is. Me ba cho mining site wo eya wo hu se mpanifo bi ta ba ho sa ba mpanifo omota akọ ho. You opani ho de ama nonsense muti ya join news for a report bi. I think first week of January national security. Yes, eba ho omo ba ho mo no mo ani huru de course ho bibi na ho national security eba ho kakra kwa na nke ye bo mo e ho nsem bebre enti no e de be na e course o mamu adenti na obi ye adwuma na obi nso de ye so wonyai mi problem pa no Isaac Mate my friend here why na menda wase awa juma so wa wo ye wo se kwaye ne your friend is saying bio apramprama forest me pa cho an ewo manso oda ho yes eda enkro ahodo nsia so enkro ahodo nsia na ye friend no apramprama forest first of all no ye kobro forest ya eno no ewo amanse central oda ho ya ba bia me ka ho asem kire yenso e ka ho eno so amanse south okay ankam eno so wo amanse south apnapom
ɛno nso wɔ Amansie South afɛdeɛ ɛno nso wɔ Amansie South ana Mosi Kurom ɛno nso ɛwɔ Amansie South enti saa yɛ nkuro wei no ana forest no atwa yɛ ho ahyia a yɛfrɛ no Apramprama forest enti sɛ yɛka Apramprama forest a ɛnyɛ ɔda ho nko a there are other 5 communities here ɔmo nso ɛka ho na me bacho other 5 communities no assemblymen ɛwɔ hɔ so ɔmo so deɛ na ɔmo ka assembly members ɔmo hɔ ɔmo especially afɛdeɛ assemblyman ɔno nso minimum anamo a ɔno nso etufa ho ya ɔno nso koduru baabi koraa ma yɛkye no te sɛ me deɛ na bia enti yɛka ho asɛm a yɛnya support bi amfra ban mu no ne ni kwase yɛkɔ so na yɛreske yɛ life sa because we start here threats wo mu ni ade no ɛnya asɛm ketewa enti sɛ opem so a na sɛ institutions ya ɔmo mata sɛ nko ɔmo bɛboa wo na mpo no yɛabɔ waba so sɛ wo wɔ hɔ ɔmo na wo bɔ aban agyapadeɛ ho ban na wante hwɛ mfiri ɔmo hɔ ɔmo a na sɛ wo nso no gye mu na wokɔpɛ wo paa bi edie enti afɛde assemblyman deɛ I can confidently say sɛ ɔno nso no otu ho anamon ɛbɛpem baabi a sɛ ni aba bɛduro nti meyɛ deɛ baabi a yɛyi kɛse paa ne sɛ adan na small scale mining companies wɔ ha mo ɔmo nso wɔ genuine documentations ɔmo de ɔmo apake na ebi de ɔmo nso ɛyɛ ɛhɔ ɛne deɛ yɛasɛm kɛse yɛ paa abusua enti assemblymen 4 na aka ne ɔpani sɛ ɔmo yɛ bibidi a opinion no me deɛ manhu na mmom no deɛ mimi hu sɛ ɔno no deɛ yɛnkɔfo wɔ nso a ɔmo betima yɛ adwuma na underground prevent enti no I don't want to talk too much about them na mmom no afɛde assemblyman deɛ ɔno nso deɛ no was open ɛte sɛ deɛ meme deɛ na me mindful ɛyɛɛyɛ no enti na other ones deɛ mintimi nkasa ɛma wɔ mu anaasɛ bi against them ɛwɔ ɛkwa bi aso Isaac assemblyman a wo fight sɛ any sɛ adwuma ne baso because nkrɔfo ɛnyɛ ya ade na wɔsɛ bi mu yɛ no anyambia mining company no approach you so on be ma wo sika bi na wagye mu say asem when the opening mesre Isaac I no mo de ba wanim me pacho asem no free baby na akwa koduru baby na me pese ye concentrate baby a ya baba be duru no say because anya se bia directive ya be kura nka me assemblyman ya woni me kasai ka me fan se nanka meja akire die daada Isaac if you say ye pem so ankwa nkoduru baby a Isaac na de ye pese ye twe adwene esisu sisia ne say adentina Imperial Mining Company me tense su ga se omo da so wo forest ni mu Apramprama forest ya omo ye adwuma na omo nso ye small scale mining omo nso kro omo nkrata no omo no de yesi omo nyae omo ayi omo vidie endi se no kra se Minerals Commission Lands Ministry am omo genuine documentation se omo timi mine Apramprama forest ya omo ma ye nhunu yenso ye bete ye ho ase na afi no ya pe ye ba bi agina Isaac no na ye de fi baby na abedu baby asemi me so ma ye hwehwemu kakra bisa enti ya menya ne se mining company discover o na wo giye na wo ye din ahe na omo de brel me fa cho enipa o kan sa asem no se mining company discover me na mgiaye no ye betima nya sa enipa kron kakra da bi me pa cho mining company no o kan si sudua se o man fa sika bi amba wanim opening enunti na me ka kire won se ye mpese ye bekọ akire bebre me wodi me sraw pa e di kwaso em se 500,000 no mo de brown FM Asempa FM radio station bi a ekọ akire bebre
nipa bebre etie Adom FM. Adom FM. Yes, Adom FM. Isaac me pacha tie me. 500,000 na mo de bre wo no. Ewen. Pacho 500,000 way. The mining company ne de bre wo na ewen. Oh, mining company no amrem 500,000. Ahe no mo de buy. Ebia na ye entity omo amfeska bi amrem. Omo amfeska bi amba wanim. Debi, omo amfeska bi amrem. Amoni wan hia wo ayi ye kan say o ko be kwa ya sa junction ye friend say Anyan kwanta. Amoni wan hia wo anyan kwanta ho abra wo tu kwan bi ma ho no kura na omo ma o keska bi. Amoni wan hia ho. Ofeni omuni mi hia Amoni wo hia wo ho. Na emum no se me kasa omo ma miska na ye ntro na metwa. No mo ma wiska na wo so won ji ana se omo anyi ska so omo de ma ho. Oh, I'm say omo adwum no omo ye ne se omo ni mehia ho ne de nyaja me keska me de ba ye de nko omo sadma but eno no so kra no manye. Eno achi no 500,000 no omo de ba wanim no oji ana wanje. Me pacho obi amfa 500,000 bi amama minimum amama anye. Ahe no omo de ba e. Faje omo amfa bibi ama. Isaac asumdwe nka ho. Adom FM. Imperial Mining. Amose ho. Ana omodwi. Anya sa. Me pacho an sisi ami no kasa sei no omo ye adwuma. Asumdwe nka ho. Me da se bebre. Me da se. Abusia asamne na da ho no. Eye plane, enye plane fa. Oh, enema ni bi wo ho na ye ka. Ye ka ya se o. Otia enkran na waba utim. Enesemati Isaac Bronya, assemblyman for Mansour Daho. Last week, me raise the issue way. Ya komo assembly ya beka ni enim dia yeka. Stop work. I say assembly abetro da ho no produce permit. Honorable Samuel Abujinapo ene da ho no Imperial Mining. Omo shehona, omo dwi without recourse to your directive. Honorable Otia na my directive and I won't Western Assembly account. Now Imperial Mining no see a catch now and perform search including our party for a beya one. Omudri and to better than Nibrima say a catch and perform him say Mudia Munjai Munfio. Na ebi mo de mo hye wuram ne ayi ya ni te se de yehu ye amode omutu agudie na anya hwe because omutu a omode bafie mo amaka mutu amode konwuram enti mo de munya tu na mo amode bafie no amode omuntu ate wo fie oye enti omuntu famra fie na aduane ntra hoda ayese tight mo famra asori fie said ye be ya there will be meat in the storehouse. Enu bi na mo ye no Honorable Samuel Abujinapo eti omo tu di abafie ne e di asiesie fie ne ya furu asese ya funu asese kama ne ya se abebo Ghana for so dwe mo hwase ye woska ne ya topete hwagudi amewo ne ya topete ya de kire Honorable ene da ho no onti ya ne ya ka kire o afa Adom FM so ya hwe na mabru no sori a ya mfatu ankogina omo so ama krofo anwu we assembly members are on my sorry say ye protect ye kwaye ye njai manin say sa but omokromo ye no hwe kwaye ye de form so ne ye chi omutum because omanu bokiti omakoka say Imperial Mining adan na mabese wuram document amode ba yeso a enye papa mo na mo sie. According to assembly member, on my petition, I want to including petition to the presidency. Ebia mampeni sankai. Ebia nipa na ekodu no so no. Enkrofon dani o mani ana mo amoy no de said that's be mu. Said e be your mampeni hu. Etumisi. Abra mampeni hu. Ana o mati kura dia said rubber beam unlock ya kataso. Mo na munim nyansa matro petition against Imperial Mining. Now Imperial Mining, only Munkrafo at Imperial Mining buyer, who at Sikonoma, assembly member to say, oh, Ababoswa, Asariatia Imperial Mining. This is what is happening in this country.
ebi mu dia ye beba mo ban ama mo protection se kwa ye no mo ndwiri mo sai no ensuo no mo sai no but ebi mo so de ye de aso bo from kakra hwehwe ye kura ye de bra ye bre aso pickers so na ye nsemu tatai ye de hwehwe ye de ande asi bo esida ye bia ye kura ne sai ensuo ne kase but omo mo ndwiri asai kwa ye sai ensuo no amodia munya because ye ni momo ewia ya be friend national dialogue Ghana fo nyina mombra ne enka ho ye nyina ya sede e wase ye de ya no tum adan ye national dialogue ne protecting crophobia mo de he munya ne ntem kran sana because ye beba rounds into de munya ne ntem ansana sa ya nya ne ntem enti ebedu ho na se de ombenya no manya wie na masese omo ma fie enti dede amoye kra there's nobody here the evidence is there anya wokwa wa wo se enkrofobi ewo ho na masai kwaye no so who are they? Imperial Mining, where are you coming from? Me say listen e wa ha omo church e wa ha the list is here and they are party people. They know about the national dialogue. They know about the directive. And so the Amokan say, small boy, who are you to direct Imperial Mining? Medini Kwasi Asempa, good morning. And so how Imperial Mining? Filano, Eyadakama. And so said ya de di yanya amampani de the presidency esi so part 1 ye ho hwe part 2 ya national dialogue a whole presidency akonya DC so with that muscle commander in chief amampani good morning obo homode omudi ohwamo part 2 national dialogue amampani national dialogue no cry your friend national dialogue sada na ye drink kase because after national dialogue minister beba rounds enti ye drink in time sada na national dialogue ne koso ye kasa anse he muna munim nyansa sinkonya mude mu mehe agudie no hwe ne fe mo hu agudie da enso mo sinkonya na mo ka de ye mode mo wi amakonom huti be hwe agudie ne fe wani abo agudie su da unkosi national dialogue nkonya Same kokasa anabosa mo abugina po ebia gold no hu bi da fa wani so a ubegya national dialogue sana won crofo ne se e no mo ka kire so hu gold da ko Imperial Mining no be kire gold national dialogue na beti wani so be good idea oh really senti afi na Matthias here sana mo ka kire so you are a small boy you can't direct them. This is part 1 Nebusia Wednesday ya Beyi W'ano na fe ye yi edino mako Imperial Mining nipa omo kra ko hye nwrem ho ekwaye omo fa so nya permit na nanom ahemfo esachire regional executives are esachire ni nyina wa ha mamachi medini Kwasi Asempa Beyi W'ano nyumi DDT bani abie wate obi abeyi nano ansa na Ghana eni amakoye Beyi W'ano ya fasidama Franco Trading Enterprise phone papa fie electrical appliance ben up e batoko Franco Trading the new Techno Spark 7 oko Franco Trading Enterprise awbenya bi camera kase pa 6.6 inches fa coaching camera na ni da ho pa e da ho ayesa kwala ya wono foforo ne to ho trum na battery na che battery ni wa ho den pa strong battery and a memory ne so download the videos download the music 4 gig memory umpe we na pede the new Techno Spark 7 and I make am for the amount oko Franco Trading and a phone shop be ben ubia obenya bi Medeni Kwasi Asempa Sanet here Wutie Adom 106.3 FM DwasoNsem the holiday edition ye kaya hombra ye ba mpese mu me mo ache Franco
Franco Trading Enterprise